Sve je bilo u redu. Da smo mi sad u Portugalu. Sve je bilo u redu. Da li bi bilo bolje da smo mi eliminisali ova lica putem disciplinskog odnošenja bilo čega drugog, a da smo pustili da ova droga ode na lokacije, vrati se opet u Crnu Goru, Evropu ili bilo gdje drugo i izračunajte koliko bi to bilo doza i koliko bi mladih ljudi ozbiljno zdravstveno bilo ugroženo. To je tako. Hajde, pratici, ljudi na svijetu baš kao sva, djeca na svijetu opadli svi, ljudi na svijetu odlučili to. I pitanje je bilo racionalnosti. Da li da to spriječimo počinioce, da li da ih vojni sistem eliminiše dio tih iz svog sistema ili da mi pratimo sve to, dokumentujemo u skladu sa zakonom. Patri svi, ljudi na svijetu baš kao sva, djeca na svijetu opatri svi, ljudi na svijetu odlučili da. Program opojne droge i moj predlog je bio ministru odbrane gospodinu Boškoviću da se to uradi na mjesto gdje je najmanje opasno i po ljude i gdje je najsigurnije i najlakše pripremiti sredstva i mjere da se sve dokumentuje